आकाशवाणी आगरतला कक्तमा पर्यो किशोर जमातिया तिनी कक्तमा बोबाक रखा हा कतर गनांगै तिनी फिल स्निची ब्रै लोकोफान रायदा साल पालाई जागै तंखा हास्ते ब तिनी लोकोफान रायदा साल न मजम बरम रमानि बिसिंगति पालाई जाखा तिनी हास्ते ब तंकथारनि तमुं रायदा तै रोंनि मताय सरस्वती मताय रेजाखा तिनी फिल स्निची ब्रै लोकोफान रायदा साल अ साल न रगै तिनी दिल्ली कतालनि कर्तव्य पथ जुगालिजाक पेरेद भारतनि सेंक्राकनि फानताय दाल बेदाल हुकमो फुनुकजाखा पान्द राष्ट्र बख्रक द्रौपदी मुर्मु पेरेद नायखा आरो जुगालिजाक पान्दाव नाराय बख्रक अंगै मानजाखा मिसरनि राष्ट्र बख्रक आबदेल फात्ता एल सीसी yang tini phungo मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी बसंनि सभा मुखमु थंग खुम्बगै फान गनां सेंक्रा गकनि फाइसिं बरम रोमानि बिसिंति पान्दा चेंगो अबनि उल्लो वाइ नैसिसा सिलाइ कगै सेलुट रोमा न खबै बसंनि रोसाब मुं रोसाब जाखा खुंब्रै MI-17 टाइप B5 हेलिकप्टार कर्तव्य पथ मानजागै नाय रक्न खुम सारख्लाइखा राष्ट्र बख्रक सेलुट यासाकमा बिसिंति लोकोफान रायदानि पेरेड सेंखा मार्च 5 भारतनि सेंक्राक बाहिनीनि जुदा जुदा बाहिनी मानजाखा भारतनि जुदा जुदा सेंक्राक बाहिनी मानजाखा आबनो कारै सेंक्राकनि जुदा जुदा सिलाइ पाथाम मानै खनै आकरक फुनुक जाखा ताबुक न पुइला BSF नि बुरि बदल माकिं कां कासानाय रक पेरेद मानजाखा पेरेडनि जरा जुदा जुदा कुक नाय थकमुं उंखा भारतनि हुकबार आमजक मुंनाय मथानि बोसलै हुकबारनि कक साया जादगाय प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय बाल पुरस्कार सकात एबा मानजाक रक न पेरेड मानजाखा आलायदा नायजाकनाय अंगै खा फ्लाइ पास्ट ताबुक न पुइला मिसरनि सेंक्राक बदल भारतनि लोकोफान रायदा सालनि पेरेड मानजाखा जुदा जुदा हास्तेथाय केन्द्र बाय नायकलजाक आमसानि रोसाब मोसानाय रक बरकनि काहाम हुकमु फुनुखा हा कतर गनांगै बन्दे मातरम मोसामुं बातायमुंनि बिसिंतै साइजाक खरक ब्रैजा स्निसि चुकु रुबाय फांसुनो हुकमु फुनुक खाताय पेरेड आलायदा नायथाथक मुंमा अनजुखा कुरसाय मानो यक थानि चम्बा ख्लायनाय नेताजी सुभाष चन्द्र बसुनि आसायमा बिसि हाति बारसा रमै फुनुक लोकोफान रायदा साल पालाय मुंजें रोजाक माने अब अ जनवरी तालनि साल थामची साव हा कतरनि बागै लांमा रलांनाय रगनि साल अबनि पालायमुं पायाना एडिसिनि सेतन बे अ साल पालायजाखा खुम्पु एकाडेमि ग्राउन्ड बसंनि बानाति साका तां ताई सेंक्राक बदलनि कुचकावाज यासाखा चारिफां अफिसारक्रा सिके जमातिया पान्द चारिफां अफिसारक्रा उषारञ्जन देबबर्मा शंकर देवनाथ CRPF डेपुटी कमान्डेन्ट खेकाट आये खुमुलुंगनि काउन्सिल बसकांग बसंनि बानाति साखा परिषद सचिव केशव देबबर्मा MA बिल्डिं बसकांग बसंनि बानाति साखा याकबारा साउंचारिनाय अफिसारक्रा उषारञ्जन देबबर्मा खुमुलुंगनि सालथां जुनाल अफिस बसकांग बसंनि बानाति साखा सालथां जुनालनि अफिसार उपेन्द्र देबबर्मा मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी लोकोफान रायदा साल रोगै हा कतरनि बरक रक्न खा काहामया फारखा टुइट ककमुं काइसेयाव बसाखा ताक्लायनि अ सालनि आलायदा मारि एंखा आजादी का अमृतेर कतरनि जरब पालाय जागै तंगो मन्त्री बख्रक यकमा सबानि सेंक्राक रकनि इमां रोगै जतन थानसाखे बसकांग थांनानि बागै दियायखा स्वराष्ट्र मन्त्री अमित शाह फिल स्निसि ब्रै लोकोफान रायदा साल रोगै हा कतरनि बरक रक्न खा काहामया फारखा बजत सबानि सेंक्रा संविधान स्नाम नायताय यकमा सभा ख्लायनाय हा कतरन फान गोनां ख्लायनाय ताय मुथां नारकना बागै जे खा कराक सेंक्रा रकलांमा रोखा बरकन बरम याफारखा केन्द्रनि ककथुमताय आवायमुं मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुर ब अ साल जतन खा काहाम याफारखा लोकोफान साल रायदा पालायमुं रोगै तिनि निसिमि दिल्ली कतालनि लाल केल्लाव सालदकनि मेगा इभेन्ट भारत पर्व लजिजाखा केन्द्रनि बेरायख्रि कक्सं लाइनक साखा अ लोकोफान साल रायदा सालनि पेरेड किसासुक बखाक फुनुक जागानो आबनकारै आमसाय हुकमु केन्द्र रकनि हुकमु पान्दानि लगी हास्तेताय केन्द्र बायनाय कलजाक आमसाय रकनि हुकमु बदलनि पान्दा पेन काइसा इन्डिया फुड कुताय कायदक सिबा याक थान्ति मान्दपन खबै वामुं सैमुं स्नामखरनि हातिबो तंगो तिनि हर दामची जरा जतनि बागै फियकजाक आरो तंगानो खना निसिमि अबदिपर दामचिनि निसिमि हरनि दामची जरा जतनि बागै फियकजाक तंगानो आकाशवाणी आगरतला केन्द्रनि अकक्तमा आवाय ख्लायजागै तंगो हास्ते बमजम बरम रमानि बिसिंति लोकोफान रायदा साल पालायजाखा या फां पान्दा संसजाखा आगरतलानि आसाम राइफल्स खलाव अब आरो बसंनि बानाति साखा हास्तेफा सत्यदय नारायण आर्य उलब आसाम राइफल्स खलाव बेरायखा ककनारक थानी हास्तेफा चेंग्रपन लोकोफान रायदा सालनि खा काहाम याफारखा
17वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं त्रिपुरा के नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं इस अवसर पर भारतीय सशस्त्र बल राष्ट्र की पुलिस और राष्ट्र प्रशासन से भी बधाई देता हूँ, जो हमारे देश को बाहरी और आंतरिक खतरों से सुरक्षित रखते हैं। त्रिपुरा no hakotorni bising kahamko haste snam tisana kobogui hastepa sakha आइए हम इस विशेष अवसर पर संकल्प लें कि त्रिपुरा को देश में एक आदर्श समृद्ध सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत निस्वार्थ और ईमानदारी एवं सच्चाई के साथ काम करने के लिए खुद को फिर से समर्पित करें। yang pando taklai ni rastrobok rok medil ni bagui saijak police officer rok ni bumung saklai jaka abono karui lai thangnai sal rok medal ni bagui saijak rok no hastepa medal rekha pandao manjaknai bahini rok ni bising march past kaplai rok ni bising sokat rejaka paithago juda juda rungno ko porinai rok ni hukmu panda khlaijaka Kamalpur mahokma beram ni osal ni panda kotor engkha Kamalpur ni remsi ni riknok matho aro bosong ni banati saka mahokma naikolphang L Darlong panchayat chairman Prasanto Sin ha panda otongkha Guide Dr. Mars Pastor Manjaka Scott ni Assistant State Commissioner Haripodo Das tai Scott Master Joel Suklo Das. Kolesor botini loko fundraiser sal palai jaka abono rugui Kolesor College Stadium bosongni banati sakha Unakoti jelani jela naikalphang Dr. Bishal Kumar aro period naikha tai koknar kha pandao juda juda bahini ni period tai juda juda phunukmung Assam Rifles ni silai patham tai band phunuk jaka loko fundraiser salo alongno ko tongnai rokno bthai tai katisamung rejakha Tinin box nogoro tipramothani saktharma bai himboto kaisa lama panda sangsajakha lama pando koknar kha tipramothani oja Abul Khayer Mia Birbhodro Dev Burma Nahidul Hasan Khastini BJP ni bukhakte tini loko fundraiser salpalai jakha Agartala ni dolni habanogo bosongni banati sakha BJP oja tai Agartala puro Mayor Deepak Majumdar aro kubuni bising manjakha Salthang jila Kasko Ontara Sarkar Dev Sana Khairokni Naikhraini chairman Santosh Saha yang loko fundraiser salno rogui BJP Jubo Morcha ni bebak Bharatni samung butango tini Arkepur Kupta Mothani saktharma bai Udaipur Aulugo Tiranga rally khlaijakha rally chengphru manjakha hukbar mantri Pranojit Singh Rai tini Gumoti jela bo o salni panda kotor songchajakha Udaipur ke bihai matha aro bosongni banati sakha Gumoti jela naikolphang Ghobekar Moyub Ratilal bojuda juda bodol ni kuskawas naikhatai Selutia Saka Ulo Udaipur Rajasri Holo Hukumel Engkha Amarpur Mahokmani Panda Kotor Engkha Amarpur High Yar Secondary School Matha aro bosongni banati saka Mahokma Naikolphang Osit Kumar Das Korbuk Mahokmani Panjiham School Matha bosongni banati saka Korbuk Mahokma Naikolphang Partho Das Tripura Pradesh Congress ni Cheton bai Congress Bhabono tini loko fundraiser salpalai jakha Congress Bhabono bosong banati saka Ashish Saha Congress ojarok yokma chobani sengkra rokni mangtongo khumbogui borom yafarlaikha Sipahi Jola jela bereni panda kotor Bisramganj ni mini stadium songsajakha bosongni banati saka jela naikolphang Dr. Sondip R. Rathor Police Super BJ Reddy Pandao Manjakha Sunamura Mahokmani Panda Kotor Engkha Sporting Association ni matho bosongni banati saka Mahokma Naikolphang Maniklal Das Dharmanagor ni Bir Bikram Institution ni matho bosongni banati saka Uttor Jelani Jela Naikolphang Nagesh Kumar B Pandao Police Super Dr. Kiran Kumar K nokhobui officer rok manjakha Haste botini tongkatarni tomung raida romoi rungni mutai Saraswati mutai rejakha porinai jigrokni bising khatung khajang manuk jakha juda juda rungmo thakla phabanok tai sak chorai nogrogo Saraswati mutai kaijakha juda juda hukmu pandabo songsajakha nobar tibarni sekangbaria kokmungo sajakha khana nokha sereng tongana phungo siari klayane tungmari sakon nisichuku degree tai khamo 10 degree Celsius ni gana dini tongana tini salni tungmari tongkha 9.6 degree tai phungo khamani tungmari tongkha 5 degree Celsius Parena sekang tini ni koktoma bubagrok tai sapuru ha kotor ganangai tini phil snichi brei loko phan raida sal palai jagei tongkha haste bo tini loko phan raida sal no mojomo borom romani bisingti palai jakha tini haste bo tong kotharni tomung raida tei rungni mutai sorosoi mutai rejakha koktoma parimong tini ni bagai orono paikha